Sizge barıp jolsun, barıp özünüz barıp işini körünüz barıp. Makul mu? Evet. Eğer de bolsa telefonunuzu vereyim. Telefon tokum sokum. Düşündürmeyeceğim. Maldaklar. Şunday bolar. Ne kılışınız gerek siz? Oşon remonttogo bir jardam berelesiňer. Oşol. Boldu, oşol aydınız. Burası değil, fondunuz var ha? Var. Emin onda işgalları kolda verilir, kırış aslan da verilir, onda verilir. Akça bölümcü. Peki, bana getirip bulması benim götürmeye çok önemli. Ben ülkenin bunu, yerden munisipalık meşgul oturmam olsa var, şundan alıp getiririz. Hükümetin balansı da bizdik. Yok, munisipalıktayken de hükümetin balansı da otadı. Ama ben o çok bildim ama. Haragalar bu kaç yıldır bahçe ketmese gerek. 22 yıl oldu cümlen iştegenime. Eceli kolda hoş gerek. Hazır buna talalarda çatar, cündördün vardığı için. Bunda da burada kolda onda kıl verir siz onda. Bizim işxanany men işxanamdı. Hükümetimiz, ahkimimiz hükümet körelek 22 yıldan beri. Bunlar paxta tıkanısına koyğam, eldin paxtasyny tutar. Murat Sadinç özünüz barıp körünüz işte. Kämsiye barsın, bärinden körsetdi berimiz çıkarçylyk. 96-97 joyup satıp jok kıldı. Şonday çoň firmany men bölüm açıp iştegenimde, filial açıp 64 adam işleydi benim o zekede. Ana 96-97 jogulgandan keyin 99 yıl 1-iyundan ana jeke işker boldum. Onda gubernator Nakem Kasiyev ele. Anan oşo çoň bir eski kulup bar ele. Uşunu hükümetten talkalap satabız, buzabız dep kaldı. Onda Berdiqul Sultanov hükümet boldu. Ana men aýtdym, koy buzbagla. Munda izdaniya kuruş kıyım için işxana kılıp kalaýly mana. İşxana joýulyp mançadan bir jumussuz kaldı. Şunu kayra baştaýyn. Ana eldin jündöri bäri kalıp otat. Eň artan sürüyor. Jünden baştaýyn. Desem jok satylat. Bu buzulat dep kaldı. Anan keyin Nakem Kasiyevga keldim. Oşondoy atçyk işlegen gubernator bolgula daýlany. Kelsem mana komissiya jönötüp ana şöyle çeçip saktalıp kaldı. Onun patologları tüşkön, aynetleri sıngılan şunday izdaniya bolur. 9 yıl karabız kalganda çöp basıp. Anan özüm bir remonttop, bayağı özüm iştegende çakırıp. 2 sotluk 71 kvadrat metre жерде men turup kaldım. Kalganın arkim işxana kılıp turduk, saktap kaldık. Keyin anan Aris arkulu sport kompleks kılabız dep kaldı. Dıykanbay hükümet bolganda. Ana men aýtdym, adres bir yerde çoň ele Muratska okşoş işxana kılaýly. Jıgas ustalardı, apkele bayağı jıgas sekti, şoň rastada baştaýdy, şu yerde bar diýär şo ballar. Oşa sekti koýaýly dagı, sen sporttu stadion kıl. Wagtysy bar, şarty bar, maşinasy bar adamlar oýnaytken sporttu. Ekin antap keç araba südürüp жүрген adam oýnaýdy eken. Şu ýaka kıl desem bolboy arys remontda şu arys. Men 2 sotluk 71 kvadrat metrede yer remonttop turup kaldım. Köçüp düşkön bolçu. Täzeden fundament koydurup çıktım. Patolog düşkön tunekeletdi men bäri söýütleri bar bärin. Hakdan keyin jündü kayra işletip oýdy. 2000 so'mda kredit algandan korkot elek. Hazır bergenler korkup kaldı. 5000 aldı sen korkmadan 2000 menen alıp alganan men de hiç kim işxana başlaýdy. Upaga çeyin jö adamlar zapar koýlordu kırkıp jündörünü eşek menen taşıp жүрüp başlaganmyz. Ana jün işleti boýunça 22 yıl boldu işletkenime. Hazır oşonuň üstünde tur emes жаткан eken, tam çötek. Şüweni maşinalarda koýganmyn. Eň negizli işimiz kırgız uy jasoldu. Jygaşdan ana temirden. Köýü temir götüp ketdi. 2 bala temir jasaýt, bir aýal kraskalaýt. Şüwensiýe kızdın sevi, jygas sekti koşup koýganmyn. Zakaz men işlep atabız. Onu bärinden jasap biz köp koysak, onun üçin akça köp karajat gerek. Onu alga kim alat dep jasap köp koysaň. Ana zakaz men işlep atabız da. Hem oşodan tam çötet. Remontu jok. Özüm bolgonyny remont kıldım. Ha kredit alganymda tögüp attım da tapkanyzy kreditke tögöbüz. Canımızdı bagal şu men ömür ötüp ketdi. Nalog asmas tögöbüz. Tokot elinde aýtdym, miýe kılış. Hem oşoga remontga bir akça bölüp koysa, üstüde tam çötken jelerge maşina koygan jelerge tabak koyup oturabız deyim tam çöt. Az hem jamgır başladı daýlany. Hem oşo жерде koýaýly, üstüne japtyraýlanan patolog kıştyn günü suwukda neme kılıp koyup otam. Jawap koyup otam işxanany üýden işletipçi. Hepde banan aýnektин üstüne patolog kıldırsam, pasrak kılıp eşigini kaýta oňdotsak, biz remont kılsak, hem oşo жерге kayra kışı menen işley turgan bul adamlar bar degen oýum. Anan gilemdi koşaýyn, kalpakty koşdum. Kalpak sekti. Urno zavoddan kiyiz jasatydan biziň jasagan kiyizimiz başgaçarak bolot. Tokum sokum. Düşündürmeyeceğim. Maldaklar. Şunday bolar. Ne kılışınız gerek siz? Oşon remonttogo bir jardam berelesiňer. Oşol. Boldu, oşol aýdınız. Murat Sadinç, fondunuz var ha? Var. Emin onda işgalları kolda verilir, kırış aslan da verilir, onda verilir. Akça bölümcü. Peki, bana getirip bulması benim götürmeye çok önemli. Ben ülkenin bunu, yerden munisipalık
meclisde oturman bolsa, oşunu menен alıp ketebиz. Эгерде Өкмөттүн балансы да биздики. Жоқ, муниципалдык экен де өкмөттүн баласы деп атат. Ооба, мен ошону çok bildim. Карагыла, буга эч качан акча кетпесе керек. 22 жыл болду жүммен иштегениме. Эжени колдош керек. Азыр мына талааларда жатат жүйүндөрдүн бардыгычы. Мында наоборот колдоо анда кылып берели сиз анда. Биздин ишкананы, мен ишканамды. Өкмөт эмес, аким эмес, өкмөт көрөлөк 22 жылдан бери. Наргы пактаткан станок койгом, элдин пактасын тутат. Мурат Садиевич өзүңүз барып көрүңүз. Комиссия барсын, бәрін көрсөтөм, бәрін. Эгерде боло турган болсо, буну кеңейтели дагы жүйүндөр жатып отпайбы? Талаадачы. Тоон эжеге шарт түзүп берели. 2 станогум бар. Кийиз кылган 1 станок бар. Пактаткан 1 станок бар. Койгой мында шуну, ишентип. 20 сомнот азыр пактатканды тутуп жүрүп, 2 бала тутат, өзүмдүн балам менен дагы 1 бала. Станокто балам колун менен кестирип алып. Kesip koydu doktor. Bir bala menen işte otar. Oşoğa 1100 pensiya çıkardı. Şo bolabı balдар менен şu kvartirede çıkacaksa. Болду эже анда кылып сизди колдо беребиз анда кылып. Макулбу? Sizge barıp жолсуз барып өзүңүз барып ишин көрүңүз барыпчы. Макулбу? Эгерде болсо колдо бересиз анда. Берейин. Telefondan da algıla baram desеңер баргыла көргүлө чоң келинге өткөрдүм ишканы. Мен 70-тен ашып атам. Ишкананы өткөзүп берейин, силерге колдоп жаштайм. Дилемди кошоюн. Аслына жок чыгарып айттым эле. Дилемди биздин Босоросуздагы билеткени калгандар билбей калыптыр да. Шуну кайра жаштарга үйрөтөлү деп жүндү иритип 24 килограмм даярдадым эле. Аслына жок туруп калган Өзбекстанды чыгарып атат аслына. Алып келген экен 3 классы 1,5 миң берди. Майли чыгарайын, эми станок алайлы. Сверка менен жерге дигергидей жасайлы. Станокта деп отурам да ошо. Гилемди кошуп койду. Миграцияда 10 жыл кош иштедим. Жаштарга 232 кыз келинге неме өнөрүмдү үйрөтүпмүн. Ана Кудайга шүгүр. Бишкекте иштеп атышат. Бул сизге ошолор колдоо беришет анда кыласыз. Жардам бересиз. Макулбу? Кредиттен башыбыз чыкпады да эле. Кичине жардам болсо болбойт экен. 34.445 сомдон төгүп аттым ай сайын кредит. Болду, мына барсаңыз жардам бересиз анда кылып. Майли, кылам рахмат. Ишиңерге ийгилик. Жамандык көрсөтпөсүн ошо. Жаш аз болсо яны жумуш ордун түзүп коелу деп атабыз. Биз көрүп калып кетенбейли ана ошо жерде. Бизден бир кол түшүп калса, ошака өтүп киребиз анда. Майли. Мен кайсы бала барат, телефонун алып алсам жакшы болот дегеним. Ким барат? Көргөнү комиссияга. Аким. Өзгөндө акими. Kimisi oturat o yerde? Siz bayağı iyice, bana televizyona koyduk, televizyonda. Özünde de Ece. Özgün de var. Özgün de barası. Kamyette barası. Bana.